CM Dr. Tulira Ronghan Alang Lipan Karbi Achoy Mate Karbi Hello Pensing Tilo Tuli Kada Pusana Atun tu Dilihan tu Si angkang along Dalamara along Kensing inti Harogat LA Abarin APSLC secretary lo alang li leadership pen la pen ke Daniel Terang alang li vice president lo block congress alang itu ma leadership pen bang Bharat Roksira bang pli adon atum pini APSLC la pen congress pen COC alang itu BJP long cepo ong lo la pen nil tum taninga klong pen tek pini ke dak Dalamara long ako to dabhet nilong wang thulo don pharo pli dak do dor bagura consensus don pharo pli do lang la pini nang le dun de dat lo to dabesi ni liching ki je than la alang tum ke mar kapre kam ni se alang tum mangke BJP long na chop organ po alang tum lang dun pini na tum thek long lo je dak kar biang long nilipan ko an mala social media long ahok happy nalam akoy nang ipitap ko an ma ani wangsi APSLC la pen congress atum COC BJP long ban tim kar biang long lo nang chupak dona tum thek long lo penap ke dak borjan consensus lo penap de ke la ke dhonsri consensus lo penap de ki sie bang ke la ke kuprie consensus lo penap de ki la bang ke tenam ni bang ke la be amreng konsensi lo la pen sucheng konsensi si la sidam bom po doaram la a konsensi pen chenglok along tindame APSLC la pen congress COC ni tum BJP party mate tim kar beng long lo sir la pohora alom la le tum kar bing long along le kisuman bang sovan non driver man ki jora pathan le ni tum ke kar beng autonomous council pen ke la ke pilong le pusin tum che perai lo bang khai phan long le pilong le la pen yong si dak PG pulong de Karbino autonomous council pen permission ya nangki alang tum dunia bene lage chin ne alang tum bong alam sita yong si mane yong si son ke jor do pulong te na tum ta nil tum phan isi approve nang pino apa nil tum mandala so bang ke insight ko sir tate borole la pen dimahaso ke 6 area tet appointment pi bom lu Karbeng long dak Karbeng long autonomous council dan tum prap jin pen advertisement ki PG phan Chief Minister pen an sida Karbeng long wang khon tum cherai elo minus saklang elo prabjin pen advertisement people atate sir 62 area ke panchayat ke thurong le mate bhut jo panchayat election ke aveda ke ta dormla consensus yang kangalong dak 36 village do hala 36 arong amane adon do hala tumke dual voters la sohor bangke la so panchayat ada KPB ko bangke da bangke joiraming leng CM gitu hosi hala sohot kibi lasi nile tum bangke non tim kar biang long mate BJP party tum ke da ke ladak dual voters ke do tum ke la 36 houses atum bangke da kar biang long si tu nangji pu la so teng pian asama chief minister ni tum phari si a committee seng lo la so teng pen tum dak non na pranga bangke ladak kar biang long cheban jeban si bori dor buguri la consensus lo la CPM dike road la SOPD la so dor tangsi la ke tangte ana mukha ni tum blacklist ka pakuri toilo la pen ke mama ke claim kle ana tum man incomplete final bill ki pije pansi hukum piala PWD along stame Jokomar atung cewangwe 100 ambong pen 40% untuk cewang col atung la si na tum chewang we pulong te ni tum la action nan po saran la medical staff tum la CHO avila la dor bagri constituency lo na la kavia posti ni tum non dak staff nangji pu hanglo doctor la pen nurse la pen kapre la so ki juma mukha kan ni tum state government pen tok je pen pila lang ta prapjin pen nang sir la dehri model hospital lo ambulance ke hang kunang ambulance ke hang kavian bang ni tum lo pielo lang tum prapjin pen nang people Jong se amondol tum jong se praman do pulong te approve pilo pulong te nang than no a video recording ma no la pen ka sakuri teng than la kohora swela bi apang na ke ini tum Gulaga district sa si mandelo sir la so pathan na Gulaga district man be ada ke la ke ni tum la da ke 10,434 square kilometer tum long le asi tum long le ke nan ta jumje itu malong le ke
bang long si kitidun nang tu mathan lagi munili na tu yang sedang belum tidak media pang dang nang lo nang tu bang no kari belum tu nomas konsil ambiap nang je itu malong leke 10,434 square kilometer Tadi sir la dehuri model hospital lo doktor atum abi pila sebutha gana la si muheta than lo kene doktor kabi ki jum dagdet kali dehuri medical hospital kali la si state government fan tok jir pen pilo la pen prabjin pen nang posting fan bori pon Nanti soal PW